بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله
والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. شكرا. Beliau ada sedikit memperingati ikhwah mungkin untuk yang mengambil foto beliau mohon maaf beliau tidak berkenan ya. Beliau tidak berkenan untuk diambil fotonya, mungkin kalau ada yang sudah telanjur untuk memfoto beliau mungkin bisa dihapus. Nah, kita maklumi. Syukran barakallahu fikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله سبحانه وتعالى أن جدد اللقاء بيننا بعد هذه السنوات الثلاث التي تقطعت فيها الصلات بسبب ما عم الأرض من البلاء الذي هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى رأى فيها الناس عظم قدرة الله سبحانه وتعالى حيث تعطل كل أو أكثر جهات الأرض عن الحركة والاتصال. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah ketika beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya kembali telah mempertemukan kita ya sejak lama sudah ya kita menantikan kedatangan ya kehadiran beliau di tengah-tengah kita ya pasca jaiha atau pasca Covid ya corona yang dimana kita tahu bahwasanya ya ini salah satu ya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dimana ketika datangnya ya musibah yaitu memberikan peringatan kepada kita semua bahwasanya ya begitu ya besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan ya tidak ada daya dan upaya kecuali ya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. ومعنا إن شاء الله في هذه الدقائق وقفات سريعة مع أول سورة المؤمنون. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون. قد هذا الحرف يأتي للتأكيد والتحقيق. قد أفلح، الفلاح هو الفوز الكبير، هو الفوز الكبير. المؤمن قد يقول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. المؤمنون، الإيمان في اللغة هو التصديق، ولكنه في الشرع يشمل تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فلا إله إلا الله هذا قول، وإماطة الأذى عن الطريق هذا فعل، والحياء هذا عمل قلبي. فالإيمان يشمل عمل القلب وقوله وعمل الجوارح وقول اللسان، فكلها يشملها الإيمان. Baik, insyaallah pada kesempatan malam ini ya Syekh Hafizahullah Ta'ala akan membahas ya sedikit dari tadabbur di surat Al-Mu'minun, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Ya, Allah menegaskan ya sungguh telah menang atau telah bahagia orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bahasa Arab ya makna dari kata qad itu artinya untuk penegasan. Menegaskan bahwasanya ya orang-orang beriman ini ya benar-benar dalam ya kemenangan, ya kejayaan dan kesuksesan. Sehingga kalau kita melihat ya apa maksud dari al-falah dalam bahasa Arab itu artinya al-fauz al-kabir, yaitu keberhasilan yang besar. Dan al-mu'minun ya makna dari kata-kata al-mu'minun adalah ya bahwasanya iman dalam bahasa Arab itu artinya yaitu at-tasdiq, yaitu membenarkan dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam segi istilah bahwasanya al-iman adalah membenarkan dalam ya lewat hati kita dan juga diucapkan dengan lisan kita, kemudian dibuktikan dengan ya amalan perbuatan. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis beliau ya bahwasanya iman itu ya sekitar ya 70 cabang. Yang paling tinggi adalah syahadatu alla ilaha illallah, yaitu mengucapkan syahadat. Dan ini termasuk dari iman yang lewat lisan kita. Kemudian di antara bentuk iman kata Rasulullah adalah imatatul adza, dan ini yang paling ringan. Imatatul adza yaitu menghilangkan bahaya atau menghilangkan hal yang bisa mengganggu di jalan. Ini juga termasuk keimanan, dan ini bentuk ya
iman dalam segi perbuatan atau amalan. Dan yang ketiga yaitu adalah ya malu, juga salah satu bentuk keimanan, dan dia iman yang sifatnya yaitu dalam hati kita. Nah, Syekh. فمعنى هذه الآية يقول الله يعني معنى قوله تعالى هنا أي أن المؤمنين هم الذين فازوا الفوز الكبير فقط، أما الكافرون فقد خابوا وخسروا. فهذا يبين فضيلة الإيمان وعظم هذه النعمة، فإن أعظم نعمة يمن بها الله على الإنسان هو أن يهديه إلى الإيمان بالله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو الفوز الكبير، وهو الذي ينبغي أن يفرح به لا بشيء من الدنيا تذهب وتزول، أما الإيمان فهو الذي يبقى معه في الدنيا ويكون معه في الآخرة ويكون سببا لسعادته الدائمة في الآخرة. Nah. Ya. Kemudian ya beliau menjelaskan kembali tentang ya makna al-mu'minun, orang-orang yang beriman, yaitu mereka lah ya yang benar-benar nanti mendapatkan kemenangan. Dan ini Allah pertegas bahwasanya yang hanya mendapatkan kebahagiaan adalah mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir, maka mereka ya orang-orang yang merugi wal iyadzubillah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang keutamaan ya iman itu sendiri, yang dimana ya dengan iman orang mendapatkan kebahagiaan, dan juga ya dengan iman ya kalau orang meninggal dunia, maka ya iman juga akan membersamai dia nanti ya di akhirat kelak. Nah. ثم ذكر سبحانه وتعالى صفات المؤمنين التي نالوا بها هذا الفوز الكبير. فأول صفاتهم قال الله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، ومعنى خاشعين أي متذللين خاضعين لله، قد أخلوا أنفسهم من الشواغل فلا ينشغلون عن الله بغيره، لأنهم يستشعرون أن الله سبحانه وتعالى قبلهم وأنهم متجهون إليه، فيقفوا بين يديه خاضعين متذللين. هذه الصفة الأولى، وهي السبب الأول من أسباب الفلاح. Kemudian ya di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan ya siapa yang dimaksudkan ya orang-orang beriman tersebut. Ya, pertama Allah sebutkan bahwasanya alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu yang mereka yang dalam salatnya mereka khusyuk. Ya, mereka khusyuk ya di dalam salat-salat mereka. Maksud dari khashi'un ya khusyuk adalah yaitu mereka yang betul-betul ya merendahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menunjukkan kefakiran ya kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga akhlau anfusahum anisyawagil, yaitu mereka yang menghilangkan semua hal-hal yang bisa mengganggu mereka dalam kekhusyuan ketika mereka ya salat. Dan mereka ketika salat mereka betul-betul yang menghadirkan ya hati mereka dan merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memperhatikan mereka. Nah. الصفة الثانية وهي السبب الثاني من أسباب الفلاح، قال الله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو هو الباطل وما لا فائدة فيه وما لا فائدة
فيه فهو لغو، فهم معرضون عن كل قول وفعل باطل لا فائدة فيه، لأنهم شغلوا أنفسهم بما هو أهم وهو الإيمان، وكل ما يزيد في إيمانهم ويقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. Kemudian ya sifat yang kedua yang itu ada di ayat ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Di antara sifat-sifat orang beriman adalah ya mereka yang menjauhkan diri mereka atau menghindari hal-hal yang bisa membuat mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata-kata al-lagwu dalam bahasa Arab itu artinya sesuatu yang tidak baik, ya, sesuatu yang buruk. Sehingga ya di antara sifat-sifat ya orang beriman, mereka ya meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat ya bagi diri mereka. Dan mereka sibuk ya untuk apa? Untuk memperbaiki keimanan mereka dan sibuk ya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم قال سبحانه وتعالى في الصفة الثالثة والسبب الثالث من أسباب الفلاح، قال تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة والتزكية يراد بها الطهارة والنماء، كل ما فيه طهارة وتطهير ونماء، سواء في باب الاعتقاد أو في باب الأعمال أو الأخلاق أو الأموال. فتزكية الاعتقادات بالتوحيد والتخلص من الشرك، فالتزكية والزكاة هي تحقيق التوحيد يعني بإخلاص القصد والاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك هي بتزكية الاتباع، أي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الابتداع، فتزكو بذلك الأعمال إذا كانت خالصة لله سبحانه وتعالى وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وتزكية الأخلاق كذلك بالبعد عن كل خلق مذموم ورذيل، والتخلق بكل خلق حسن وجميل. ومن ذلك أيضا تزكية الأموال بإخراج القدر الواجب منها لتطهيرها. ومن حقق الزكاة في الاعتقاد بأن حقق التوحيد والاتباع، وفي الأعمال كذلك، وفي الأموال والأخلاق، فإنه يطهر بذلك وينمو، يعني يزداد يقينا ويزداد اتباعا ويزداد هديا ويزداد خلقا، وتزداد أيضا كل ما أمواله وغير ذلك. نعم. Kemudian ya sifat yang selanjutnya ya di antara ciri-ciri orang beriman yang disebutkan di ayat keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu ya mereka-mereka yang membayar zakat atau menunaikan ya zakat. Tentu yang dimaksud dari zakat ini adalah diantaranya yaitu mereka yang menunaikan zakat ketika mereka memiliki harta, ya Allah menitipkan harta kepada mereka pun ya menunaikan ya zakat. Dan diantara maksudnya juga adalah ya bahwasanya ya makna dari kata-kata zakat itu dari kata-kata tazkiyah yang artinya apa adalah ya menyucikan, membersihkan at-taharah, dan an-nama yaitu bertumbuh. Sehingga bisa dipahami juga dari ayat ini bahwa di antara maksud dari ayat ini adalah tazkiyah yaitu al-i'tiqadat bit-tauhid, yaitu membersihkan ya segala
segala keyakinan kita ya dari hal-hal menyimpang dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara mengikhlaskan ya segala ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bentuk tazkiyah. Ya, bentuk bentuk penyucian dan juga mensucikan ibadah kita dan yaitu dengan cara mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian ya tazkiyatul akhlak, ada juga namanya membersihkan akhlak kita, ya, menyucikan akhlak kita dari akhlak-akhlak yang buruk dengan cara ya berakhlak ya yang baik. Dan juga ya tazkiyatul amwal, dan ini juga yang dimaksudkan tadi di awal, yaitu membersihkan ya harta kita dengan cara membayar zakat. Sehingga kata Syekh hafizallahu taala, jika seorang mukmin melakukan 3 hal ini, maka dia ya akan ya bersih hatinya dan juga ya menambah keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan. Nah. ثم قال سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. والذين هم لفروجهم حافظون، أي أنهم لا يقعون في شيء من العلاقات المحرمة من الزنا ونحو ذلك إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلا على أزواجهم، أن يحفظون فروجهم ويسترونها عوراتهم فلا يقعون في شيء من الزنا أو غير ذلك من العلاقات المحرمة أو الأفعال المحرمة إلا على أزواجهم، إلا يعني مع أزواجهم وما ملكت أيمانهم، وذلك إذا كان لهم أقول نساء رقيقات، وهذا كان موجودا أيام كان الجهاد موجودا، فإنهم غير ملومين، يعني في هذا الشيء لا يلامون، يعني في وقوع فيما بينهم وبين أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ولكنهم يلامون فيما دون ذلك، يلامون فيما دون ذلك من الوقوع في الكبائر العظام كالزنا واللواط أو المحرمات مثل أقول العادة السرية ونحو ذلك، لأنها لا يرخص إلا مع الأزواج وما ملكت اليمين فقط. Nah. Baik, kemudian ya di antara ciri-ciri orang beriman disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu walladzina hum li furujihim hafizun, ya, yaitu mereka yang menjaga ya kemaluan mereka. Yaitu maksudnya ya mereka yang menjaga diri mereka dari hal-hal yang bisa membuat ya mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tidak jatuh kepada perbuatan zina waliyadzubillah, dan juga menjaga dari mereka dari hal-hal yang bisa menjatuhkan mereka kepada ya perbuatan yang Allah murka, yaitu perbuatan zina dan semisalnya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan ya kecuali ya mereka-mereka yang memiliki istri, ya mereka yang menyalurkan syahwat mereka ya dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal, di antaranya menikah, dan juga atau mereka yang memiliki ya budak wanita, ya, sehingga mereka tersebut yang menyalurkan syahwat mereka dengan cara yang halal, ya mereka lah yang tidak tercela, artinya mereka yang ya menjaga ya syahwat mereka. Adapun ya mereka yang melakukan di luar daripada itu, melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang Allah murkai, maka mereka lah yang tercela. Nah, dan diantaranya perbuatan zina, ya masturbasi dan selainnya yang menjurus kepada hal-hal perbuatan zina, maka itu semua dilarang. Nah. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن ابتغى وراء ذلك، أي من طلب وراء ذلك، يعني وراء الأزواج وملك اليمين، فأولئك هم العادون، فأولئك هم العادون، يعني الذين جاوزوا
الحد، جاوزوا الحد وتعدوا حدود الله سبحانه وتعالى. كل من تمتع بشيء غير زوجه وما ملكت يمينه فهذا من العادين المجاوزين لحدود الله. Kemudian ya, di ayat selanjutnya ya, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Adapun ya mereka yang mencari atau ya menyalurkan syahwat mereka ya di luar daripada yang Allah halalkan, maka merekalah yang telah melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah ada hal-hal ya yang halal yang Allah sediakan, tapi justru mereka yang malah mencari hal-hal yang Allah haramkan. Maka kata beliau, kullu man tamatta'a, ya setiap ya orang yang mencari ya kenikmatan di luar daripada yang Allah halalkan, maka inilah yang telah melewati atau melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ثم قال سبحانه وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم أي ما اؤتمنوا عليه، ما اؤتمنوا عليه، ما ائتمنهم الله عليه وما ائتمنهم البشر عليه. راعون يعني أنهم محافظون عليها غير مطيعين لها، فإن إضاعة الأمانة وعدم حفظ الأمانة والعهد هذا من النفاق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المنافق فقال إذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر. هؤلاء محافظون على أماناتهم وعهودهم، أماناتهم التي ائتمنهم الله عليها، وهي أنهم اؤتمنوا على أنفسهم وعلى كل من كانت لهم ولاية عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، أي الإمام الأعظم الذي له حكم المسلمين وهو مسؤول عن رعيته. والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، يعني زوجه وأولاده. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن ماله وولده. والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. فمن صفاتهم حفظ الأمانة والعهد، هذا من صفات المؤمنين كما قلنا. وقد دلت الأحاديث على أن إضاعة الأمانة والعهد من صفات المنافقين. Nah. Baik, di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yaitu mereka-mereka yang ya menjaga amanah-amanah yang diamanahkan kepada mereka, dan juga ya, mereka yang menepati janji-janji mereka. Dan ini jelas ya bahwasanya ya muhafizuna 'alaiha, ya mereka yang berusaha untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan juga menepati janji. Inilah ya sifat atau ciri-ciri orang beriman. Dan sebaliknya idha'atul amanah dan juga ya yaitu berkhianat atas amanah yang sudah diamanahkan kepadanya dan melanggar janji, ini termasuk ya sifat-sifat ya kemunafikan waliyadzubillah. Sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan ya di antara ya ciri-ciri orang munafik adalah ketika diberikan amanah dia berkhianat atas amanah yang diberikan kepadanya, dan juga dia melanggar janjinya. Ya, kemudian ya dalam hadis disebutkan bahwasanya ya setiap dari kalian adalah ya pemimpin, dan kalian pun juga ya akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban, akan ditanya ya setiap kita. Ya di antaranya ya pemimpin
ya yang mengurus ya masyarakat, mengurus rakyat, dia juga akan nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas amanah yang Allah berikan kepadanya. Begitu pula ya seorang suami, seorang kepala keluarga di rumahnya juga akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya seorang istri di rumah juga ya dia merupakan ya ada amanah, yaitu menjaga ya harta suaminya dan juga menjaga ya keluarganya dan kehormatan dirinya. Begitu pula ya seorang budak ya dia juga memiliki amanah, yaitu amanah untuk menjaga ya harta tuannya. Nah. ثم قال سبحانه وتعالى في ختام صفاتهم في هذه الآيات، وهي من أعظم أسباب الفلاح، قال الله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. والذين هم على صلواتهم يحافظون أي لا يضيعون شيئا منها، يؤدونها في أوقاتها، يؤدونها تامة بشروطها وأركانها، فهم يحافظون عليها، لا يؤخرونها ويخرجونها عن وقتها ولا يتركون شيئا منها. ثم ذكر الله جزاءهم فقال سبحانه وتعالى يعني جزاء هؤلاء المؤمنين، قال تعالى: أولئك هم الوارثون. أولئك هم الوارثون أي أنهم هم الوارثون لا غيرهم. فماذا يرثون؟ قال تعالى: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس هو أعلى الجنة، يعني أن هؤلاء يرثون أعلى الجنان، يعني فيكون ملكا لهم ومستقرا لهم، مستقرا دائما بما نالوا هذه الدرجة بهذه الأوصاف. Ya, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan ya di antara sifat atau ciri-ciri orang beriman, yaitu walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Di antaranya adalah mereka yang menjaga ya salat-salat mereka. Dan inilah ya termasuk ya di antara faktor utama seorang hamba Allah mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat ketika mereka yang menjaga salat-salat mereka. Mereka tidak menyia-nyiakan salat-salat mereka, ya baik dari syarat-syarat sah salat, memperhatikan juga rukun-rukun salat, wajib-wajib salat dan sunnah-sunnah salat. Ya mereka tidak mengakhirkan ya salat mereka dan tidak ya meninggalkan ya satupun dari ya keutamaan salat tersebut. Sehingga ya Allah menyebutkan ulaika humul warisun. Ya Allah menyebutkan ya balasan ya bagi mereka orang-orang beriman apa itu? Ya mereka lah yang mendapatkan ya al-waris, ya warisan. Apa itu warisan? Artinya yaitu mereka yang mendapatkan ya surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Firdaus. Yang dimana surga Firdaus merupakan ya surga yang paling tertinggi yang Allah sediakan ya bagi orang-orang ya beriman. وبهذا يعني يتبين عظم شأن الصلاة. ففي أول الآيات في أوصاف هؤلاء قال الله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. وآخر هذه الآيات في وصف هؤلاء قال الله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. لأن الصلاة من أعظم الأركان بعد التوحيد، فهي الفارق بين المسلم والكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال سبحانه وتعالى: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق أو رجل حبسه عذر.
يقصد ويتخلف عنها يعني عن صلاة الجماعة، لأن الواجب أن تؤدى الصلوات في أوقاتها جماعة في شروطها وأركانها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. كل هذا اهتماما بأن تؤدى الصلاة جماعة يعني في وقتها. هذا يبين عظم شأن الصلاة التي هي صلة مستمرة بين العبد وربه في كل الأوقات، أول النهار وآخره. نعم. Dan juga ya dari ayat yang kita barusan dengarkan bahwa ini menunjukkan, menjelaskan kepada kita tentang ya keutamaan dari sholat itu sendiri. Di mana tadi di ayat kedua ya Allah sudah memulai dengan firman-Nya ya alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ya mereka yang khusyuk dengan salat-salat mereka. Kemudian di ayat ke-9 Allah menyebutkan ya mereka yang menjaga salat-salat mereka. Dan ini ya menjelaskan kepada kita bahwasanya ya begitu pentingnya dan utamanya perkara salat ini, dan juga ya salat merupakan ya rukun yang paling terpenting setelah mengucapkan ya 2 kalimat syahadat. Dan juga ya salat juga sebagai ya pembeda antara seorang muslim dengan seorang kafir. Bahkan Rasulullah menyebutkan dalam hadis beliau bahwasanya ya pembeda antara kita dengan seorang kafir adalah yaitu salat ya. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Bahkan disebutkan dalam beberapa asar, di antaranya perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ya barang siapa ya saya melihat ya bahwasanya yang tidak melaksanakan salat secara berjamaah ya atau tidak melaksanakan salat secara berjamaah ya saya melihat dia sebagai orang yang munafik waliyadzubillah. Ya, atau orang yang memang mungkin ada uzurnya, itu tidak masalah, tapi yang masalah adalah ketika dia sengaja meninggalkan salat berjamaah ya tanpa uzur, maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu termasuk orang yang munafik. Bahkan ya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ya Rasulullah SAW ya punya keinginan untuk membakar ya rumah-rumah sebagian orang yang tidak mendirikan salat di masjid, yang tidak melaksanakan salat di masjid. Dan kata Syekh ya ini semua ya di antara dalil bahwasanya memang ya salat ya dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Dan juga salat merupakan ibadah yang dimana ya bentuk kedekatan kita ya, bentuk hubungan kita yang terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ada salat ya dalam satu hari satu malam ya ada 5 waktu ya, di mana di situ kita dituntut untuk selalu bagaimana memperkuat ya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh. حضرت الصلاة. حان وقت الصلاة. نعم. نتوقف إذا بأذن ثم إذا كان هناك أسئلة وقت قل الأسئلة إذا شئتم. طيب. تمام نؤخر. طيب Syekh. Baik. Sudah masuk waktu sholat dan beliau mempersilakan untuk ya azan terlebih dahulu, kemudian setelah azan ya dipersilakan jika ada jamaah yang ingin bertanya ya beliau persilahkan. Nah, silakan ya satu orang azan. Fadlu. Masih. جزاك الله خير. خلاص ما شاء الله. كان عندك أول 2 عندما 3 شيخ. أول أولاد شيخ. إيه. 3 الآن 5. يعني بعدي 2 زيادة. أي نعم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
Ya, dipersilahkan jamaah yang ada pertanyaan, silakan. Kita ini sebagai manusia merupakan sebagai tempat hilafnya dalam perbuatan. Yaitu di sini Ustaz, bagaimana kiat-kiat untuk terhindar dari sifat-sifat tercela seperti tadi yang disampaikan sama Syekh. Kemudian kiat-kiat apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kehusukan di dalam sholat. طيب له سؤالان. طيب الأول كيف نحن كالإنسان مخطئين خطأون، وكيف نتجنب من الأخلاق الرذيلة والصفات المذمومة، هذا الأول. والثاني كيف نحصل على الخشوع في صلاتنا. طبعا السؤال الأول درس. نعم. الحصول على الأخلاق، ابن آدم خطاء ولا يعصم من الخطأ، لكنه يجب أولا أن يكثر من التوبة والاستغفار. توبة والاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتقين كان يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة، ويسأل الله المغفرة في المجلس الواحد 70 مرة. فهذا أولا. ويتجنب الأخلاق المسلم الرذيلة ويكتسب الأخلاق الحسنة، أولا بالحرص على تحقيق التوحيد، تعظيم الله سبحانه وتعالى، وأن يكون في كل حركاته وسكناته متجها إلى الله، يعلم أن الله يراقبه ويجازيه بكل قول وعمل. الأمر الثاني هو أن يربي نفسه على الأخلاق الحسنة ويعود نفسه على الأخلاق الحسنة. الأمر الثالث الحرص على الصحبة الصالحة والبعد عن الصحبة السيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، أي حبيبه، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك
إما أن يهديك يعني يهديك، أو تبتاع منه تشتري منه، أو تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك يعني يطير الشرار فيحرق ثيابك، أو تجد منه ريحا كريهة. فالصالح يؤثر في صاحبه، يعلمه الأخلاق الحسنة، يناصح، يأمره، ينهاه، يوجهه، فينال بذلك الخلق الحسن. لا يسمع إلا كلاما حسنا، ولا يرى إلا فعلا حسنا. كم يا شيخ؟ كمل بس. الخشوع. يسأل الأخ كيف نحصل على الخشوع في الصلاة؟ الخشوع الكامل في الصلاة قد يكون صعبا جدا، لكن لينال قدرا من الخشوع ويزداد يجب أولا أن يستشعر المسلم ويحس بأنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يتذكر هذا، يعني أنه يقف بين يدي الله. هذا أولا. الأمر الثاني أن يحسن طهارته ووضوءه، فإن هذا مؤثر كما جاءت النصوص. أيضا أن لا يدخل الصلاة وقلبه مشغول، ولهذا نهينا عن الصلاة في حال الحاجة إلى الأكل أو في حاجة إلى قضاء الحاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فكذلك إذا كان في أمر آخر ينبغي لا يدخل الصلاة وهو مشغول، بل يبعد هذا كله عن نفسه، يبعد هذه الأشياء عن نفسه والدنيا، ويعلم أن الصلاة أعظم من الدنيا كلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ركعتي الفجر، وهما ركعتان خفيفتان، قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، كل الدنيا قديمها وحديثها، ما يملك الأغنياء والفقراء، ما يملك الملوك والمماليك ونحو ذلك. ركعتي الفجر الخفيفتين خير من الدنيا وما فيها، فكيف الصلاة كلها؟ هذه الأشياء ينبغي أن يتذكر العبد ويربي نفسه عليها، فيزداد بعد ذلك شيئا كلما ازداد إيمانه ازداد خشوعه. نعم. Baik, jawaban atas dua pertanyaan yang disampaikan tadi. Yang pertama yaitu bahwa ya kita ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selalu melakukan ya kesalahan, ya kesilapan, maka bagaimana ya agar kita menghindari ya semua ya sifat-sifat yang tercela. Ya, di antaranya beliau menyebutkan bahwasanya kita tentu selalu ingat bahwasanya kita berusaha untuk bagaimana banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasulullah SAW ya mengajarkan kepada kita bahwasanya beliau ya dalam sehari itu ya beristighfar ya lebih dari 100 kali. Ya, apatah lagi kita yang seharusnya yang belum ada jaminan sama sekali bagi kita, maka tentu lebih banyak lagi kita untuk ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beliau mengatakan al-hirs ala tahqiqi tauhid, yaitu agar kita tetap ya menjaga keimanan kita dan tidak terjatuh pada sifat-sifat yang tercela, adalah yaitu kita berusaha untuk menjaga tauhid kita, menjaga keikhlasan kita, ya ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang ya Maha mendengar, Maha melihat, dan Allah yang ya mengawasi ya kita semua. Kemudian yang kedua
ya hendaknya ya seorang muslim dia ya melatih dirinya, dia menterbiah dirinya, membiasakan dirinya untuk berakhlak dengan akhlak ya yang baik. Dan yang ketiga adalah dia berusaha untuk berteman ya dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Sebagaimana kita menyebutkan almar'u ala dini khalili, sesungguhnya ya seseorang itu tergantung dari ya agama temannya. Hendaknya salah seorang di antara kalian melihat ya dengan siapa dia berteman. Dan juga dalam hadis disebutkan bahwasanya ya perumpamaan ya teman yang soleh adalah seperti penjual minyak wangi. Ya dia akan kecipratan ya dari bau dari minyak wangi tersebut, ya mendapatkan juga wangi dari ya parfum tersebut. Dan sebaliknya ya teman yang buruk ya dia dipermisalkan Rasulullah SAW seperti orang yang pandai besi. Kalau dia dekat-dekat dengan orang yang pandai besi ya tukang las misalnya, maka ya sedikit banyaknya dia juga akan terkena cipratan dari ya panasnya api tersebut. Dan ya beliau menyebutkan bahwasanya ya orang yang soleh dia akan memberikan pengaruh juga kepada temannya. Ketika saudaranya melakukan kekeliruan, kesalahan, dia akan menasihatinya, mengarahkannya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, agar kita mendapatkan kekhusyuan dalam salat kita ya, yaitu hendaknya pertama ya, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala selalu menghadirkan ya dalam hatinya, dalam dirinya bahwasanya ketika dia salat dia ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menghadirkan bahwasanya ketika dia salat bahwasanya Allah yang melihat dia. Dia berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu cara agar kita tetap bisa ya khusyuk dalam salat kita. Yang kedua, yaitu dia berusaha untuk memperbaiki dan memperbagus ya taharah atau memperbaiki wudunya. Ya menyempurnakan wudunya dengan baik. Ini juga salah satu sebab ya membuat orang bisa khusyuk dalam salatnya. Kemudian yang ketiga adalah yaitu ketika dia mau salat ya dia berusaha untuk menghindarkan ya menjauhkan semua hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi di dalam salat. Ya. Sehingga dalam beberapa hadis ya kita dilarang ketika salat ya, dan kita ya pikiran kita misalnya ya sedang lapar ya ingin makan, ini juga dilarang karena dia tidak khusyuk dalam salatnya. Begitu pula ya ketika salat dia menahan ya buang air kecil atau buang air besar, ini juga ya terlarang sehingga dia tidak konsentrasi dalam salatnya. Sehingga ya seharusnya dia menghilangkan yang menjauhkan semua hal-hal yang bisa mengganggu dia dalam salatnya. Nah, dan disebutkan bahwasanya ya salat ya merupakan ya dialah yang nikmat yang paling besar ya di dunia ini. Bahkan disebutkan dalam hadis ya 2 rakaat salat sunnah sebelum fajar yaitu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga ya hendaknya hal-hal ini membuat kita untuk bisa ya lebih ya khusyuk dalam ya salat kita. Wallahu taala alam. Naqib Syekh. Baik. نكتفي بهذا ونشكركم جميعا على حضوركم وترحيبكم واستماعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين المفلحين، وأن يبلغنا وإياكم رمضان ووفقنا فيه وإياكم للصيام والقيام بصالح الأعمال، ويتقبل منا ومنكم، ويجعلنا ممن يغفر له ما تقدم من ذنبه برمضان، ما تقدم من ذنبه في رمضان، وأن يجمعنا جميعا على الخير دوما، ويجمعنا في الآخرة ووالدينا في جنات النعيم في الفردوس الأعلى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ya, dengan berakhirnya jawaban dari Syekh juga berakhir kajian kita pada malam hari ini, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan memberikan kita ya ilmu yang bermanfaat dan juga
mengantarkan kita untuk bisa beramal dari ilmu yang kita pelajari dan mengampuni ya segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan mengumpulkan kita ya dengan orang tua kita nanti di surganya kelak. Wa jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wa nashkuru ala syekhina lama alqa wa afat wa kita terima kasih kepada Syekh Hafizahullah taala yang sudah meluangkan waktu beliau kepada kita ya, datang jauh-jauh dari Saudi Arabia untuk ya memberikan manfaat ya kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemudian ya berterima kasih kepada Syekh Hafizahullah taala. Ya, kita tutup kajian kita dengan mengucapkan doa kafaratul majlis, ya asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا